Intahan apo iti sinetch itay for the day. Sino na naman ang kanyang sisirain for today, mga idol? Intay man ang mwen kini Idol Lawrence, sinetch itay. Syuket manin, di kalmanin. Ikat syuket Syuket, akagawad. Ay, sugawad. Okay. Asaan na nga amo, ti, mapaspasamak, ti unig, ti barangay. Baka awa, di nga umumay. Nagkagawad ka pa ilang araw, di ka pa ilang araw, nagtanod sa bali, barangay. Oh, no. Idol Lawrence, ti, detalye ka natin na nakamat Sinetch. Yes, Idol Bernard, dahito ka no asyuket. Akit ibagbagada nga kagawad Wan, dahito kagawad, Idol Bernard, ket adugayon bigiti mong kaguramot ken kuana. Ngamin, dahito nga ano ko natin asat sinetch itay, ket gapon sa laeng. Oo. Gapon sa laeng. Napuyat angkan sa tapawan. Gapon sa laeng ti kinabaket nan ken kastoy meten asa nang amo, ti mapaspasamak iti uneg ti barangay da. Ni apay nga baka sabali barangay na ngamin bangir. Anmet. Tila tangan mo brana kata arts and crafts ito unag ti barangay hall. Nakapag-decorate na for the incoming Christmas. Oo. Kunada nga amon iti amin ti pasamak iti unag ti barangay dangem isu naket loading met. Ay, baka bakit man tawan na ni Syuket nga talagan. Mga ano detoy, mga mapan nga 70 siguro. Ay pasublat mo mitten ano kaya mo sa in retirement kada dita amin ti pagkasta amon ipasublat mo kadito ububing. So pay angem kay kami isu na idi at may servition na idi. Ngem amo sakit loading mapurol na ang wala na. Syempre ang tagagangay deta si Kamet no lumakay kantumot among tumo detan. Syempre among tumalagip deta nga aldaw at lakay kanton. Well, angem ti magmadya na Idol Bernard. DJ napasamak iti uneg ti barangay da akit isu na pa mismo aging committee. Lang awatem at Syuket nga rod. Hanggang nga di makal ti Syuket ala. Haan. Ay sumot na gayam. Awan ang isot ng tarabay kanyam. Awan. Iso da amin. Pero awan ako di balay. Nung katabaleta, di na pang kakin bibim idi. Wow, makapagkatawa. Sa insina na kamulang. Ay, tinakakat katawa kita makichismis iso na ket saan na pa gayem nga amo dagiti trending iti unek ti barangay da. Syuket nga ron. So pay ay na lola ko na ti asset ti sinet ite. Ket inong tan iso na da kapitan. Ken may sa kadagiti mga matmaton iti opisina ti munisipyo. Ngun kaasimot aya. Kasi lula deta. Ni detimit. Lula agkabawen kasjay Alzheimer kakaseti problema dano kano aglola kada lolo ka. Uri man pa ubing ka pa malipatan pa no da duma toothbrush. Kada naganan. Di ba lumakay ka kada bumakakan. Natuwa ko na mga idol Glenn. Sigat ini lumakayin. Taga ano dito ay kagawad. Yan, dito yan. Ni kanon Syuket akagawad kita masarakan iti medyo sentro a barangay iti may nga ili deg ti syudad. Dito man ti marigata. Asideg ti syudad duat syudad. Asideg nasantuan dito nga ili. Nasantuan nga ili kita mo lang iliyot nasantuan San Nicolas. Dito sa Sarat? Dito santuan kay Pajay. San Miguel di ngamen. Hindi pa lang angim tatan San Nicolas nagdagbatin. San Agustin. Ano na paway tinaganda tatan. Awan lusok mo ne. San Nicolas. Nika no. Baka maamo dito ka no barangay dakot baka mamapan dito ni Idol Gregory Pascual IFM Biga. Apa ni Gregory Jai. Nagadot limit na dito. Hello, Idol Gregory. Okay. Nika no Syuket agawad kita kasanagan na akit angelic face. Okay, syempre ket nagapot na santuan nga ili di angelic face. Agunget akit kasala kanal tika uneg ti unget na. Bakit nga road? Basta gat kanal. Sa IFM News, Idol Lawrence Martinez. Tatak, RFN. Okay.